салом салом дӯстони азиз, салом забономӯзони азиз. хушомадед ба канали омӯзиши мо. барои касоне ки моро дар субҳ тамошо доранд гуфтанӣ ҳастем good morning. барои касоне ки моро дар нисфирӯзӣ тамошо доранд ё баъд аз нисфирӯзӣ good afternoon. барои касоне ки дар бегоҳӣ тамошо доранд гуфтанӣ ҳастем ки good evening. How you feel? How are you? How is it going? Are you okay? Okay, let's go. Today, okay, сараввал мехостам маъзарат бихоҳам аз тамоми он касоне ки обуначӣ ҳастанд дар канали мо. барои тағйир додани ном аллакай 2 бор ё 3 бор шуд тағйир меёбад. хуб, ба забони англисӣ мондем. Let Udemy, ин маънояш ин буд ки Language Education Academy, яъне академияи омӯзиши забонҳо. хуб, ном ки ба забони англисӣ буд, шояд ки дар бисёре аз ҳамватанони мо на маънои инро бифаҳману ва на мешиносанд ки ҳамин канали бигем забономӯзӣ аст. бинобар ин хостем ки ҳамун ном ба забони тоҷикӣ бошад, чунки канал ба забони тоҷикӣ аст, барои тоҷикзабонон аст. дигар хостем ки ҳамун номе ки якум бор кушода будем дунёи забонҳо, ба ҳамин ном ана идома бидиҳем. хоб, today we will take conversation 26 about a telephone call, lesson 41 from English in 99 days. имрӯз муколамаи 26-ро мегирем дар бораи суҳбати телефонӣ, дарси 41 аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. хоб, дар ин гуфтугӯ Баҳром ҳамроҳи Баҳор иштирок доранд. Баҳром мегӯяд ки Hi Bahar, it's Bahram, how are you? Hi Bahram, it's Hi Bahar, it's Bahram, how are you? хоб, дар ин ҷа вақте ки як ҷо занг мезанем, телефонро ҷавоб медиҳанд, яъне мебардоранд, мегӯем салом, ин Баҳор аст, масалан Баҳром аст, Фаришта аст, Дилшод аст, дигар. хоб, якум гап мегӯем ин. ана ҳамун ин дар ин ҷа ба маънои its омадааст. its ҳамун номро дар назар дорад, ҳамчун шахсиятро на. яъне агар ҳамчун шахсият мешуд, мегуфтем ки Hi Bahram, Hi Bahar, I am Bahram, I am мегуфтем дар ин ҷа. аммо дар ин ҷа ҳамун номро ки дар назар доранд, хоб, номро ки дар назар дорад, бинобар ин its омад. Hi Bahar, салом Баҳор, it's Bahram, яъне ин Баҳром аст. How are you? How are you? яъне яке аз истилоҳҳое ки зиёд истифода мешавад барои аҳволпурсӣ, how are you аст дар забони англисӣ. How are you? албатта дигар истилоҳҳо низ ҳаст. How is it going? How you feel? What's up? What's new? хоб, дигар тарзи аҳволпурсӣ аст, аммо аз ҳама шакли роиҷ, аз ҳама шакли ки пуристеъмолтарин аст, ин how are you аст. вақте ки дар телефон Баҳор шунид гапи Баҳромро, Баҳор мегӯяд Oh, hi Bahram, oh, hi Bahram. яъне ин як чизи тааҷҷубӣ аст ки яъне хеле дӯсти самимӣ ҳастанд ки шояд ки мунтазири зангш ҳам буд. мегӯяд oh, hi Bahram, oh, салом Bahram, I was just thinking about you. мегӯяд ман
دقیقا درباره تو داشتم فکر میکردم. یعنی وقتی یک نفر به ما و شما زنگ میزنه، چی میگیم؟ با لهجه میگم که هی سلام، چی حال داری، خوبی، تنجی؟ نه وقت درباره خودت فکر داشتم. همین نه وقت درباره خودت فکر داشتم. انا همین اصطلاح یعنی I was just thinking about you. درباره تو فکر داشتم. بهرام میگه that's nice، یعنی خوب است، یعنی یک خبر خوب است که تو درباره من چه فکر کردی، مثلا فکر داشتی. انا خب یک لحظه دوستان گرامی. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. یعنی I was wondering اینجا همون به معنای هست که من خیال داشتم، من تعجب داشتم. خب با زبان روسی میگم که من بلا اینترس مثلا، یعنی که به معنای سوال کردن است، اما نمیگیم که I was asking if you. I was wondering if you. در اینجا if you'd آمده است، اصلش is if you would like. یعنی من خود به خود سوال داشتم، خود به خود من بگم که خب به لهجه اگر بگم که گفتم اگر بخوای با کینو تماشا بریم. گفتم یعنی گفتم به معنای خیال داشتم، خود پرسیده است بودم، میخواستم، یعنی میخواستم. I was wondering if you would like to go to a movie tonight. یعنی من خود به خود تعجب داشتم، سوال داشتم خود که اگر بخواهی با کینو تماشا بریم امشب. و بهار میگوید sure، یعنی البته. I would love to، یعنی من دوست میدارم با کینو تماشا رفتن. What is playing، یعنی چی بازی هست در اونجا، مقصد چی کینو هست در اونجا، چی فیلم هست. و بهرام میگه I was thinking about that new comedy Lights Out. یعنی من فکر داشتم که درباره همون یک کمدی نوی که برآمد با نام Lights Out یعنی میشود خاموشی. Lights Out خاموشی. خب این نام است، اصلا نام ها رو ترجمه نمیکنیم، نام کمدی Lights Out هست. یعنی خب what do you think؟ بعداً بهرام میپرسد که تو چی فکر داری، یعنی مقصد برای همون کینو رفتن تو چی فکر داری. و در اینجا بهار میگه که sounds great یعنی خیلی عالی است، یعنی خیلی خوب صدا میدهد، یعنی یک خبری خیلی خوبی هست در مقصد. و بهرام میگه که okay I will pick you up around 7:30. من تو رو ساعتی 7:30 میگیرم، یعنی میگیرم به معنی که میگیرم، سوار میکنم و میبرم. مقصد انا پیک اپ یک کس رو از یک جا سوار کردن، مثلا با بالای خر سوار کردن، با بالای ولاسپید سوار کردن، با ماشین سوار کردن بودن. عادتا با ماشین معنا میدهد. یعنی من میرم در تاجیکی میگم که من میرم میگیرم و معنی نیست که من میرم میگیرم توی میکنم، از انا میگم که من میرم میگیرم بعد میرم، یعنی میرم سوار میکنم میبرم. مقصد خب the movie starts at 8 o'clock و کینو ساعتی 8 سر میشود، یعنی همون فیلم ساعتی 8 سر میشود. خب در اینجا بهار میگه که see you then به معنای سپس هست. سپس یعنی این خیلی باشد یا بعداً. خب اینجا میشه ترجمه کنیم که see you then یعنی بعداً میبینمت، یا اینکه میشد که خب خدا حافظ، یعنی این خیلی باشد خدا حافظ. خب bye یعنی خیر گفتن، یعنی همون خدا نگهدار، خدا حافظ. و see you میبینمت، سپس. خب سپس میبینمت، bye خیر. و بهرام میگه اوکی بای، یعنی اوکی یعنی خوب، خدا نگهدار. خب در همینجا درس امروزه به پایان رسید. تشکر زیاد برای تماشای این ویدیو و لطفاً دستگیریتون رو فراموش نکنین، لایک گذاشتن و ابونه شدن فراموش نسازین. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار. See you next class. Bye.